pitanje. S obzirom, ako se vratimo u istoriju do 19. veka, taj bosanski jezik je u stvari tvorevina austro-ugarske imperijalne politike Benjamina Kalaja i ostalih njegovih nastavljača koji su na taj način razbijali srpski identitet Bosne i Hercegovine i želeli da istrgnu Bosnu i Hercegovinu iz tog srpskog okvira kome ona istorijski pripada. Kada je reč o srednjem veku, dakle, tu nema nikakve dileme da je stanovništvo Bosne, kada je bila samostalna država u srednjem veku, bilo srpsko, jer je i titula njihovih vladara u Bosni bila kralj Srba, Bosne, Pomorje, zapadnih strana, da je jedina etnička odrednica Srbin. Tako da je to politički projekat skuvan u kuhinjama Beča i Budimpešte, podržavam posle u Zagrebu i drugim centrima koji su i razbijali Jugoslaviju, i u Vašingtonu i u Londonu. I znate, sad imamo naša deca u Beču